Usiaisia kwa ibinda ingi na ulocha ndini wa kilungu cha muka na otonone kwa dhite ni kana muthinyani wa mwonde tuitha tuinenea yolua uthukumi ndini wa municipality ya Mavoko twenda umana yo municipality idha wa ithukumana hata na serikali cia county ni mabuya meva alama nengetwe na mande na kwikata ndini wa uthukumi wayo na indi twina manager nukwitha itutabia masitwa atulabia wetha yikata na indi ethi wawine kulyo itumia kwa ilite tukenda imwe itano wambia na ndeto muka na nitwithi watu isungia ikule yaku nye nita wa Robert Mutuko na nina uthocha na indi kanithoche mwenu itu amukite hata wita wata na niguo niwe manager wa Mavoko municipality. Naam kanesa. Ya nita wa Jocelyn Zeki na ninye municipal manager wa Mavoko municipality. Na municipality yitu municipality kati na sio Machakos county na municipality tatu. Tunakaa Ngundo Tala municipality pe Machakos municipality na be Mavoko municipality. Anye nithi andinene muno yuloa Mavoko municipality. Now Mavoko kwa twambie yo municipality ni chao na niki twitha na isu itatu ni chao kisiagwa municipality ni twithe atuisisia twenda twithie na withia ni urban setup twenda tupindwe mawithiululoko maitu masoko maitu setup situ cia withie in the vision 2030 ni twe airline kwithia twina ina urban setup withia ithi ya mundu mwikali wa ethani Mavoko no tonda kwithia na lelu musio ena stima ena kundu kuthi climate ena environment conducive we say the and also need to attract more people to come and also help the cities fund taito total fund ya World Bank we say the at least to elekele the right direction with the twambatia cities twaranga twatia twethani twambata kwa ngondu wani matasa Singapore. That is also where we want to place our municipalities to be in that order. Yes. Asante Jocelyn manager na karibu sana. Na hindi ni tuenda umana yo municipality. We are why with our mom. Municipality initially siaina function o ile kana itatu the previous regime lakini kare regime no itongo ni ya excellence wa governor wa Vinyandeti ni wendie muno piu empower municipality we say there nitwa na good urban setup twaningo function ya uthiu wa hiyo lakini ya wongelela twasioka tuongelwa infrastructure tuongelwa approvals twasioka tuongelwa sindu cia energy kivu na maundu maingi ni function 13 ilatende na kwithia TCIC na wasisia function isi cionthe ikekaliwa nesa na ikasiokeani wikatungianiwa withia kwa guki nitailete kwithia TV kabla kwenda kwithia ta municipality na when inge to support 101% nondu wenu kwenda municipality yo semi autonomy na no kwenda twithie kiwango kingi in terms of urbans no support it this agenda muno nikenda withie ni wethia twina masoko maitu na mataoni maitu mema theu na kwina order. Yes. Asante. Abandu methi ma yekulia yo municipality ithukumana hata na serikali ya county na twaisia ba yata Mavoko ni sub county iyo na sub county administrator pia ward administrators ya lameva yo muthukumana hata na serikali ya county na andu asu angemeva. Yo in terms of kuthokoma taila ni the municipal manager then tukoma na ata head of section ithionde kila mundu ethi akwete line wake ethia no sub county administrator ni twitha na meeting tukethia na ikao cia pamwe tukangamakomania wethia ni mundu la ungamie ethia ni plan wa municipality na timu yake ndo ni head of section akatonenga ma report makila kiendeye ethia ni mundu wa infrastructure wa reds ethia twina municipal engineer na akatonenga ma report makila kiendeye kethia ni mundu wa energy or the same ethia ni administration ukethi ithio ndetatongenia kila kindu pamwe notithia kwina laisi kuthukuma withia wina laisi withia ethia no minister in charge ona ke no support ite ethia no chief officer no support ite na tia isa kuwa vena friction twiguo we usongete nesa na tuinangwata ni na tuina teamwork nondo ni tisi bala tiendete. Asante. Tulike ndinu ala maundu 13 twamba okunikelo amwe ala mwithi twa muinengwa nenda twambie ba kwa kiko kila watu tabia kanani nyomo nengetwo theu na nitwisi takisio kimwe cha mulolongo twithi na thina monene monobyo wa kiko wandu mailalamika kilevinda ta municipality mubikitie ba maundu maudheu na muende na kwikata maundu maudheu nitithite for the longest period ina tweete no kukua kiko kumya kutwa dump site wesaithia yo andu mesi kiko tailito lechoba kikakua kikatwa dump site lakini twethia no last matipindwe
mikalile na mituni ta municipal manager nona kindu kiki ti tuteje atwasia kwa mwe ola twapitise wa Environment Act ya 2019 ila ina powers bingi ningi ta environment twasia ni lazima itwambie ku enforce the law na for the kuma December and ona ukathi Mlolongo twethiwe twasia uthuni jukumu ya mwene na tuambia exercise with our commander twi commander maitu as enforcement officers na tuina kitengo cha enforcement officers kila kikweti uyosu wesa hithi atwamino clear garbage pandu twamino kuwa ketha mwene nthi evu na niwise kikoni kikuiwe ndena jukumu ya kusioka kumba kikoba laki na ikinakua na twetikilana kana we wamina na twakomana na inji ni tukomanita na inji ngima Mlolongo na niwe moyo nundu ta Mlolongo ingimo o mitoke last week na komanita na mama mbio na moni me kwenda me pattern parcel ya palati endete nundu iko ya ile kwida hii jukumu ya account iko ya ile kwida hii personal responsibility kwa uni asiali ili we mukaji wa muno ta Mlolongo kana maboko municipality ni wailite kwida we align it na transportation kana ondu tono kuiweko yako withe no ilo lile kwisa kwisia kwenyu kana no ile account lakini withie muno ndukethio yendegwa ni kukita kwicha kikoendwa nundu twakwata mundu na maundu asu itikwithia tikwikia ndini anti kutumia mwe ya mesa nundu be wandu wangi withia ano ing'endilo kethia mundu ta tuiko exercise sito kathio kethia mundu kabisa akakueko kamona nona twina evidence akathia kayumba pando na tasa serikali ikata yuke kwe uyu mundu ucio yethia kwa kwenda neka uni kwithia ndio ndungeyeka lakini enda serikali moke mwikata mukue wende osisi ya madhara olo kwika andu alangi mekwika laki sio ni chuchu wethio na thuko maitu na muno tina ma training ni tina twa ya thuko maitu maututa twa meka training tara training Naivasha na me proactive mamino tutamamu kakwa achani nena sia mwene ndi makamwia palo thuko mia tuta umilia kikoni kendati kiningane chao malolini na kwangu hata nesu twi no mwene ndi na itu na enforcement nundu baya ingendili nundu byangi maenda makakwia makatwa okikokula utailite ni ndikuona bena change kinene ndikuona bena change kinene tina atwana thina wa ikona atwa Joska na ekangutabie iko ndukeso na teko ekoso ni cartel na nyeta municipal manager ndiwe nzika kwasi iko ni cartel pe cartel si the aienda ki na kuyani cartel ndio tabia nina evidences ugethe aienda ki nyengaenda kwa sambesa pa plot B ngaumilie connect ya serikali lakini nyenene ndiye noza nyumba ya mundu maana tatu na ndiye ya serikali yoko kwa so also the cartels is am coming for them ketha kabisa ni wenda amwa kone na winelo lia utwa akiko dump site na withio kosa no tuko tweetia utoka kukueko kuma nyumba ya mundu mwose silingi yake maneli maana tatu na bandu bo twa the right place utuko tweetia serikali nditikwe niende na kwika thara operation maloli ala meka na siu mikokoteni laika na siu nikite ndini ndo titiende ya kwitikilia sinu sikale ndo itaelete kila kingi ndiweta kwa mundu la winelo yake yake kona wosa na siambesa kuma kwa enendi ailita either aitwa kiko kiuba ailete kwithia ikiko cho itwa designated dump site designated ndo kwe designated ila si ailete kwithia si itwawa ailete kukilia kiko kana umye kiko na mukokoteni na kunomba ni moibetwa maana tano ni mundu no tuko chumbanthi kiko chu ailete kwia line ndo no wasete mbesa si akutwa ya mundu sibala baile wale itoikata ukitwa na wale kwithia wina license kuma the county ukoko kaibia license waku ukekwa nema tukasise kana we are okay to go then tuikuninga mwana wa kwikata wako thi nundu oso wale kwitha na mea utika kuninge utathiete mea ila serikali kwenda na kwa ama mikokoteni pengine be mundu ina nyumba yake na yebasa pengine na balamu ya container ya kwiki yakiko na yeyo andu make umbana cia iba na inde waya yeta mundu wa mukokoteni na ke unika naoke atwaeba ukiu kino thuku iyo kangwelesi nye nini kalite ni mkaji wa Mlolongo na nini ni kalite more than 25 years na ikangu tabia Mlolongo kano twininga no example ya Mlolongo with ya andu aingi nimetikilite ala ne nyumba sio nimetikilite mundu akasenga umasia yana wo uwa mina kumililwa kikono ndo taalama mekokoteni ma Mlolongo mu masia kiko ala mena ikundi sungwasia ni maeta mwa Monday wakatatu na wakatano na maloli maitu matoka maiku ya maitu dump site ndo nitende na mambiudo na momekata meya line transporter sila sina chao sina mwithia mena maloli matona kwiyunga magetha na maloli moma kumilia kiko ito maninga that platform ya kana waumilia waete muthena specific days ndo tikila muthena
iloli no yithi apana pa kwa road kike kiwangali ni kikatwa wachao dam site isu ni timeka na peli no mwetu ithita naguo kwa county pa kuwe sio ndo sito sie miongona na muonza kiko niguo kibo matangi maiki yake komebo lakini uma yusu na mayusu wa muno inyweta mavoko municipality mwiki data kwikithia kana kiko yu kina uswa na chambe ya ingi kunaika yuni twende nitwasete onoka the US ondinena ka nundo nena kwigitwa pepa bebinda tuna create dam site na create intentionally na ijoska na twathi twa clear twaminana na twa enforce na twasebatike kwa kibidi yakititwa mondoni usu ajoska na twasio kama ndolongo twalika phase 3 twakuwa matangi asumonde maiko twa empty na twina timetable work plan yondo tuka empty ya matangi meba aonde matangi yandu kone dinena nyana nenyukana matangi yandu kone tamethi yake kwa kiumeta nyumba nundo ndutonombea matangi 3 plot imwe mauswe within 2 days with ya matangi yao elenye ndiliti kutete na kwiko operation mundu ethia ko kana mukokoteni na ningi ni nandu mangu ni asimu na nina evidences bingi na nitweke ita underground tukekia masai tukekia andu mo tuku masisi yu ukethia mundu si umye kikona mukokoteni na bandu bakwiko ndo tu umile kuyelelo aidhi atekia ele bibani wese ino limit alange kutwa bibani wethia nitu message mwaki na tuimina next week wethia nikeki hata nichusoye kwa bandu bako kutindia ola mitwe ya kwasia tikaenda akumya wethia take operation weta ukwatia uikua kikona mikokoteni uwe kwekia bini ni bandu botwa ilolini kana uyumya kikono ndo na kengene kiuma bwana ko ilo bikoka niti kwatete maloli kadha kuma December ningo atete maloli saidi wa nana kwanza ona muthena ketha yingi taikwati yo Bath River mining yukite kwito kikoba ingita makwati asio kema kundu kwingi places momete kiko even Nairobi county mo kikwita mavoko ndo meona yina kikoma yikikata mayuka kwita kwa twende na thara fingers enforcing twende na kwata andasu na kana mwiya wose mkondo wago ndo kikoki it's all about enforcement wasisia wali kama lolongo na twathesia kuundini ukite with the highway uka pio kethia I drainage sikiko kethe iwe mulolongo ni ndiuka kulia ithete hata na ngautavya ba no kwithia mwene ndi atese kana drainage isu cia Kenya si the contract ito mundu ningi to national government we are drain wa kupingwa mitawisu mwive contractor ndi ndoka we anusu ini naandikie balwa Kenya na mea ni lazima ambie we wake nondo ni paid for T-count paid for mama tunge back to county. But get back to the county to clean that highway. Yeah, kwa uwe na then malita kwithia mese kana kiko chumona ati ituta pe mundu pia mwive. Halita kwithia lakini ni engage te nitu uthina katibu ituba kwa director na kana matutavya ethe haika ya mono ntathukuma. Yes. Kiwo kina kiko andu amwe ndisi thina witha we mwao we komana kiwo chuma lugete plot ni kikase ubya mutao kikasa kwia na withia niki unyunganai kiumwikite hata. Nini na compose ye as the municipal manager serikali nene ya excellence ni tuetikila nile na twasia twithia twina team ile kwithia ilika ground na twa compose team ina environment officer, health officer, engineer, planner, team of 7 kwika now thorough inspection ndo asisia nendo okusioko back ndo asia tuna romulolongo okula kwithia mitao yithia taikuye withia kelele wikila bandu yethe ya mundu yoka kapingo yake bwaka kuna cho ikakikalika kwa metaoni nondo ndekwe ndo kusia na atoka kweka approval ya mwako wake ni waitie ngakusese cho with that schedule anengwa approve wa athiaka lakini yuti apinduka wethi ya kwa uwa nondo wende maikwenda kweninga jukumu mundu ikunia chao kibuki na kiko metaoni pe timu ila yende na kweka thorough inspection juzi ngautabia kindu kiwo pwedhi ya tukwata andu ona yutwe na andumeo kotini ukethia mundu ona cho angi meumya kindu kino sanyo na Anthony ukaumya cho makeki ya makunia na makeki ya mikokoteni kindu kito no risalam kikaitwa na ipindu kwa wewe mundu tia aligned wewe mwako wako ndulikite ndu properly ndu tusobike good septic tank ndu na the way of ondu kusasia mwako wako nuwese nesa kiwe noko ni ya we you twetele ondo report isusi anytime nisiobika my desk na twa nenga notice wale ati at what andala ground tumekotabite wiki nitikwisia nitithi ati kwisia baba ti gewaya
ya paiko when it kwisiana no so obviously ndundu sia ile nundu onoka sia ba Joska between border ya Nairobi na Machakos with ya mitao ya Mondo with ya ni mikauku lakini woke no jitu ya Joska utethia jina with ya nandu makwetio pingu ya chao mundu mati kwenda makwati kaliwe na kalupo na maybe mapatana na maofisi wange maitu na yongo asia embo wibaye maboko na wikatel park and go embo wikatel ambie kuma nundu wa nithi andikwisia nithi andikwisia na muika hata kwikithia kana kiko kiki na uma county la Tailobi nini siye bakubi na wenda pyo amwe mebu lobi meika kiu muika hata kwikithia kana baya amwe mana atumia mitawila yukite maboko exercise sisu with ya tika na wezetu aminote mama itu ame ilobi with ya ku border sisu situtesete nesaki with ya ku ando to place it we want also our health officers na environment team ndo wa climate resilience na change ndo ni part of also assessment ila ni etelete quick with ya me more proactive we say there to titinda kutinda tinene either ni section yaku be a little bit proactive we say there nitekata nitasi yando akwikanyamika ndo bali omundu wandikitwe utinda abikila muthena we yona ndiso twikanena mona wendu tindilao no chongo matabia wendu tindilao ndiso twikanena ona mutao mubingu yena wotinda abu na wibetwe ni serikali ovukombe uyosu yunga kwita katele nithi andiko sanundu wi nikiutagwona niso twikanene wona kwa nyendi kwithi ndio sangwe uyanyo asante uzuni wose yo Adriva je company mbinge muno na imwe sithitwe itulwa muti akuthokoania kiwe cha Adriva nundu wa kwitha metwa kikocho usini nacho kiumwe ikara ta municipality kwikithia kana baiki kinalika usini na nsikayula siende cia uthe ciose ni cia matunda na ene nthi macio kwa utumia kiwe kiu yu twina kitengo cha industry like chungamie maundu asuma mama kambuni monde na moni me kisindu sio onde kumasiwa kuma kibuo kuma ona wewe hata ilalame kata ikolia ando maitu malea kwandikwa kambuni isuniki isu sio onde pe officer ani sure ndio utabiu pe officer lo ninganito yupa lawe mebo ma officer ni sine matona wiyosu na ma officer ziti kwatia nite namo ni teste nesa maundu asu nite ko line thia we say thia ethani kambuni te kwithukisia meo ilati unengana were you not we on out on right your for license yaku kanatika ubingithia woka sioka lakini nitikwithia ati sukuma kila mundu kila cha iletwe kila cha likile baye no mia ko leo sukuma na ni utabia ni kalile kivila chu with serikali ya gavana wa Binyandeti pai mundu titikilia athi utena mia twitikilia mundu ona umwe athi utewa mia onengwa no inye mia wika lewili na mwe authukume ene ndengi mayese mwe aosu yo la mundu wecha kikoba la batailite mia odhaiti ata mwya environment mwya wete halili pe mwya pe fancy na email ni t-shirt ni ticket in the public notices because either ni wisi wa kwatwa wikite ki na take a lot of sensitization but reality pai mpandu katika 2019 act pai bandu petikilitwe ona kuleche kusa yaje hiyo in fact ona kulecho kaindo ona ito ni take with ya tita munono tide after every 500 meters with ya take ya beans weze dia utembete nanzia ni walile kuona bala walile kwithia uyikia sindu siako no we no na uthiugite bya metha ao me no tinesa kesa ithia no yu no mwite andu ni batwititwe andu matamigite mabwama iwe malikangitie no swite nduma ithete tikwithia tititikilana na kindu chu na ningi byo kambuni si yumetia ikasa ni si partner na itu sio se the organic matter ito betangie kwa uma kama on board matutethesa kutukuia organic na mwene ndia stima line na kambuni sio ketha memaninga direct makadio so ya maybe fertilizer na kila meo so ya lakini also to make the environment conducive asante watu wene munengetwe uya wa infrastructure pengine ni projects iba si siendeye pengine si ya malelo drainage masoko wiki ya mataa you infrastructure as we talk nitetele penwoni nesa kinitwa vingu yelelo wa gossip road kwa maboko lelo una game changer in Mlolongo lelo wako nia campaign miaka nenda miaka rudi na excellence governor wa Binyandeti ati atupingu ya lelo una so critical wakuma police road pae polisi yote ukeuka kuma gossip yu mwene ndi wa Mlolongo tika kwa tangalito no kuanika likambaka kukuna population ile ngwata phase 3 ni mbingi we see ni game changer with the to build that economy proper na niti kwithia atitongela ingi ndo tina fund ya World Bank tikwithia TV ngwanga makanisani road
okumulolongo taili itatu kinanye the same Athi River twithie na ingi asindu ici ciothe nundu andu amonthe meyumite kuka donors the World Bank even the fund yenda kutuseovesia the urban setup yikale urban setup twikie mataa with the standard roads na sindu ici ciothe cikwanithe municipality kwou twamba kuonania atwela tikosa na tuileana na sindu ici na illegal kioski ici kwa kila bandu wa muka kwa chokethia mundu omilile kioski nundu ndimbia tuyasema Mavoko twendo mitunga breather ya Nairobi County mundu oko hotelini for example Mavoko na atia mukatethia kioski cha mathangu kibumbe hotel with your sort of tanga illegal structures by with the compromise that with that clear we want our cities to look like cities, we want our urban setup to look like urban setup baba hii siasa pa ni kila chailite yes asante twaisema Mavoko yende na kuyana sio Kimau Katani Kinanie Athi River na miako no inaendelea na kuongeleka approval si the asili hata na yola wailite kwitha yosa approval no mundu kwaka musi wake ni wailite osa approval isu ni urban setup yonde no wailite kwitha yosa approval nundu number 1 Mavoko yonde Mavoko yonde the boundaries yake sio that as per our boundaries si the in urban setup kwambe kalawisi tita bandu bangi twanza kwibate kwikuye musikute takola kote urban kote ndo wenole kwasa lakini pu boyaka musi wako yaka musite that sio kemo ndwi ti musi wa class tio lazima wose approval kwa utaiti hali approval sio on the planners they directly lie on our hands lakini kila alami in that section nikana with you itheta serikali kila tiuliana oneke approval ni ukaungama we mwene nthi na muthukumi wa serikali ukaungamiwa mwako wako tena mathangu kwislanzia sievaki ukanenga na bribe nikenda ungamiwa ni ile kwa sethangu ulole unenganie ulonengiwe onenyu no tithia timosa nundu yuwe tumwa serikali ya sia koti ono dadano tomothio kongamiwa mwako kanengwa ngili 50 na wale kwithia we biengili manana wajua kwa ta wiweka wa Jocelyn wa ngili 40 wiweka like serikali ya sengili manana omundu usu ti equivalent to treason o engwe no muthukumi kana no lo nenganie ona mamambie kwike yato nundu tititi kila sindu isiende ithie tienda we uthukumike undu baile kuthukumika na titia withe kwithia nundu excellence ni wona ambi exercise ino ya kwasia municipality siungame ona pakati wa pakandi kwa mabuka na ni wo umie na chao na kwasia exercise ya municipality tenda thikale thili ondu ya ile kwile kulingana na ambi support no kethi alama kethi amaketi kila kitu unena makethi part of history ya kana ni tetikilile na for once etha no muthukumika tombe kuwekana na maundu ayana na wendi umwingi tise uyu masoko maitu ni kindu cha maana muno kwithia ukatwika part of cartel twika part of solution etha no na yeye na nina metie meeting before mwaka wambie na muya ulona yeye juu atapike kilona isa mwaka usiunge na mwaka uyu ti focus na chao na kuete change real change anye ni ready I can work 24/7 I have all what it takes and the energy yes anye nditi kila kindu kitaile tiwe kwa approvals ene ndi methito mayikulia no twonete myako emwe yeso baluka kundu kumwe ene ndi mayikulia zandu asumaiba asuwaweta me nikimethile nombe su yakwe ibike bau etha ya lite kwa floors ya nondo mona siongeleka angile hata yo muikata kuikithia kana mwako wakwa kuyana na undu wailite kwakwa paimondo na kuna chenga akongana nenda kukwashua etha ninye nikalile bupa hii chenga kiuko undu nye ndiendete chenga na nimese ndiendete chenga pena building inspector ni kwata reports to your daily wewe isilile pando na wewe thia mwako wakitwe nai wewe engineer ni wanenganie mathangu na wetikilana wewe planner wa hivyo wa approve okay hivi ka level isu wa hiva you'll be answerable also oneka court also God ona sindimu titika ambayo yukiangai wewe ithie palati ungamile musimamo itwe nikana sindu siikwa the right way for the sikwe na nisikwikwa nikituona myako Mbosini Mbosini ndio kwa ino isi the mangendile maiko sa wese yue they no la wipo ona ti Mavoko yiyoka ona Kenya we you know isi omunthi ungamwa ona kukamwa wikala ba ubenefit we mwene is station yikitokwa pe on masi ya ona paka na cheka la nai nyenenda nyinyi beneficiary nikali yunjo Jocelyn ningi wobisi munene na ile itobuna
nye ndikwenda chu nye namba 1 nakwa ni mkaji wa mavoko ningutia legacy nyage lange the andi retire ngasia ila na ivoni nekia kwa ti about nye it's about palati utia siana situ poma mundu mwaka ite change anondo ni utabia our governor ni wende ite change tikaketia na muno nwisi galiko yothe una sindu isi muno akanimendete tutatukatia kweko sio Asanti. Ndini wa emyako undu yende na kwikwa nitwisa kwitha na mbanga cia mwaki na tuwe bauni enda utungia mubyandu ma kukita na mbanga cia mwaki mavoko undu tuonete ilo lione thitwe yitethia muno na bamba sako Mombasa road yonde kalika makueni Nairobi methita maitethia bauna nitumonete mwika hata kwikithia kana ni mwongelanga kithito mbeange nundu nitwisi myaki yoni thitwe muno iyumela na muno thina uka kulika myako undu yakwa ukethia ngale sundivika kutethesia ene ditwende na kwa twende na kwithia na plan ugesaithia hata ni meeting ni nekalendeo namo makanda bioneka gukwa no myako yake twene ukethia what it as we are growing sidumwe siongeleka ukethia no si kuida undu taile kwithia tete kama undu ayuni nena na office omwa kwa ni onanda basekana madam pabe na chao no neta window ama wifi mekwiki wa home fiber wire mainingimia withia loli saile yendete kupenetrate kuthi kubosia mwaki bandu ni kupilwa ni sindu tagisu unaona yesaithia sawa this is that technology ukita lakini uko nondu miosikia nime bingi mateo sisia mateo ikalandhi makasisia yondo na kuinterfere na section yiva ikalika thinani kwa hiyo nicho kitu ngukuya ni lazima kila mundu timwete on board wimbwe no asu wimbwe no andu ala mekwaka wimbwe ni mundu ayuka approve atika sisi we balo kwisila nuto amakwithio thenge yelelo undu wete safety nundu katika panel ila ya approval pethe yabe kalite mundu wa fire pethe yabe kalite mundu wa youth pethe yabe kalite engineer pethe yabe kalite planner pethe yabe kalite manager the ayan composition ya very serious in the municipality 8 of them na maybe the technical team kwa uwe ila ukwasia hii wewe wa fire na wewe bunike ndo kindu kiki tambiwa no resi ye konzani yaku kana ni witikila nile namo na kwa usindu sio then isi agwa na pesa kwithia na thinosu ula accountable for usino wetike kahata kwa utende na uyasindu nesa wisaithia either we wivo either ni wisi mwako no kwako yo mundu wi mu approve ya septic tank itatona kwa accommodate numba ila wina sio ethie kigwe kitoko na ya mitaoni. Why did you do that? Mukasi wakawa wina mundu waku back to the drawing board. Yetuka utungo back. Na nini isiki nduchuki na wandu mambi ya kutukosa itambi. Before ni mabikie. Nundu, na kuya vacate mwako waku use ubiengi, ubagate na the tenants. Na kanatu sobi renovation fresh. Na kanatu ikale undu kindu cha ile. Kwa uno usio ukadhia mea before tisobi kaba. Tisobi kanabau. Kwa illegal structures. Mwika hata kuikidya kana ina akwa. Ekako kakuomboa. Ineza ubikia bako ubikabuni o yukathiyu ethape wala mekwa kama bithaniti no kulande ndo ni na team very vigilant on the ground mia wala nene tena kutabia kulani matabiti no mba matute kwigwe nundu kilata akithia wa wiki ye thiani kwacha kikuona kuyutuka kwa kwithia the commander ni mwe achethi wacha report wa nundu tina group yiba chailelwa bana chosa wa kwacha paiki nduki kuongelwa kila kiwote imano ndo tiokika hiki ndo kikuongelo kila sioti lilanga nondo no kathio so kundu kungi withi yao na wipaka kalangi ba kethi askali makunga mite ba juni choti kwenda pa hiki ndo tikuongela nondo no last matically towns in order hiki ndo tikuongelwa under my watch no maybe ndese na ni kila mundu ndi wono mundu kwikanya sindu ukuja mabuti wakikona hii ukwambia twende twake bisi wako ni open throughout report to me come to me on a number yako in the website call me my team teminane na kolokoloso they reach me, they assess anytime amuka kwa chawe duty ya kuthithia ni role ya kila mundu juju asante na ile musiisi thawe ne kulyo yolwa uthukumi wa municipality ya Mavokot rumia kwa ile tukenda imu itano ambia hana ndeto amuka na ngwithwa ndisi kule yaku na ulikendeni wa page tu ya Facebook tunenge kule yaku kana ulikendeni wa channel kitu cha YouTube cha Mutongo TV/FM official na ningo sisi ya makule maku kana mawoni maku ndatu likewa kwa revenue collection wozania wa ilovia Mavoko umaba twina streams bingi sia revenue twi streams bingi sia revenue peo the quarries peo approval sisu kila kintu chonde wona akitekwa peo masoko
na sindu bingi streams hithi ya si bingi no general ondo kula kongi kosa na gwa no goma kosa na gwa na yo revenue or the team we are still sitting down together we see how more kula kutona kwa atitasia na kula kutwende na kwende nesa kwa advertisement na sindu hizi sionde as we transit to this exercise here the municipal manager to take full charge. I'm telling you it is seamless exercise alama mana twa mayika na itu twi mwamba to the transition tuikese kwithia na any hiccup kwa hiyo I can assure you undo transit ite twende na kosa the municipality with there to work nesa with the team with the baiba and banalika chao gap na governor wa Vinya nditi ni withitwa iweta kilevi na kanane thite kwina revenue leakage ukethia be ilovia imwe siulika mebukoni andu mwika tata mavoko municipality kwikithia kana bailovia sielete itethia mwene nthi siulika mebukoni wa mundu kitu na thingila governor was 100% right aiweta kana ilovia ni sikwa ningi na okulio kindu kisiota approval ila siele kwithia sitwete ombesa wajue thani wathi wa ngama wa sambesa sia mwako na mundu ucio ali yako kotwiba nitwasaka na twina asia wa benefit we kata mutwa kana mutinda nitwasia aya embwa ni wathi we kata wathi wa kolaidio na mundu mimbio iloli yako iba ombesa sia kuyema kwareka na chao nitwasaka na tina asia mwende na kwasia whether wathi wa mundu kwa ile kwiko business permit wa mwa panbaka ibo kamwe yakawikale banga usia yasenga otoba sia skali moka nitwasaka twende na kwasi kwa twende na kutabya lili wewe wikatel nondo katel si ya mbingi kila mundu na serikali ni wewe that we bia ya kuambite bandu enda wambwe ita webia wewe mama sia ili ni bia yanganya nyini matabia ita manager wa maboko enda wambwe mabia makutene ni tene wote ukwatia pe andu teta weta tisika na tena meta atika mwe pati wika ni tiji ita mwene ndi usu tungembesi tuna itibwa serikali na itwa nene gwa nena tunga na ndikawetwa bandu moni na santi ndo megete chuchu ndo nene to mundu kamwe ati wika ni tiji enda wite mundu mutungie kila chake na bayuka ibe ba serikali nyindi kwenda na ndi mundu nena mwe ndete silingi kwa wengwe winebia ya kwilile enda wambwe hivyo utanesa ubikiwa dinesa ukwisia asante tulike baya thini wa kiwu kithitwe kithina muno icio ni bingi cia mavoko wa driver mulolongo mwika hata kwikithia kana ene nthi ni methiwa na kiwu kiani level isu tu ya mwenda withie urban center yitu ni atwika urban ndi utabia oyunye ona ndina nzika ona banini nondu kuma ila kwethiwe na change cia mafuasko na twa the director who is there na report lati yokwata ninguona twina twende enesa ninguona sindu nundu ona kibuki hiki nayo katel witha ithi ya kibuki hiki twa okundu kesa ithi ya kitubi ya mwenende ukeza itha we na ilobia ningwe iwokwata kibu ulo tena si ula wibandi ulo kuna akula ndena chao lakini twina waziri very also think that ula we in the water twina katibu also wina energy mbingi na twina director ula wibaeta kwa municipality so sinu sia kibu maningi matu ningi just time kidogo wone sindu ya laineka nundo nitisi andu ala mebaye ala mekitopo they are ready to work they are not angels lakini mebo mathakume na ni utabio nandiko hata maripoti unoka kuli andu ingi makuya unit ambiyo kuona change nundu bae mundu ibaye wina interest sio tendo tungia mwenendi afaidike ula wiwe athinikie wasia mundu ano mapinduka akwate ti andu amumethie maende nesa nangi maende nai tenda tithie ti fair na kila mundu nikenda as we grow as the urban we say they are twende na matambia makwambata palati kwenda tithie ti kiwu cha mavoko chuma ba na John Kitheu atakwa utumiwa ni mwenendi kiwu cha mavoko ni Kitheu nundu nikithaki na treatment plan kwa uyu ndisa kwithia wina doubt ya kwasa kiwu kiu ni withia kina chao na twende na kuongela wasi hata tasaidia bae kimobe kiwu kila kete 20 tanati ilo kwa nataka kwata kiwu kiendete kile sio kimao katani nundu kwina a lot of laying ya andu asuma kwate number 1 withia twa sort sio kimao katani mulolongo once and for all we say thia yuki kibama bwasco yuki tomekane chao kitomekani andu ma chao ni andu ma river na maybe kinanie kukonde kwa uni utavia issue yake ubale vikite yo isundi menene ya kwa wingi nondo ntisa ile atituka na director ula wivo na ikwata a comprehensive report yapo ya nini head of section monde makaete you'll see real change or it is a matter of time
Ondo kwa na kiko kende na transist slowly by slowly ukethia mulolongo kabitila ni silabu sao mwa uyo katika tena katatu wasisi angasia ene ngasia asante ngai nundu that it is the direction ni kwenda kana na kuko na wizi wa bini yandu mapandayu palapa alitekalaka nini maka zumbu maka kuna tobisa makeke makasi aje ona tobisa tutu yo tumwane lose my focus my focus no group ye ba wecha between person yo ndwayo mbie ni ba eko dio cha kabisa ka 2015 na 2012 ukakaita on board na ni utabia twina niyo nenonye kabisa kana athiukie kabini mulolongo pa kwa Western Union na buba hii bini yake wabu ona kuma ngabana wabinyabika yuno mundu wendia kwa pisa mako neto myake ngino ndwa politics yake yani kenda a confuse us as nice I am not losing my focus in a program of our working na ndi thingitheka nebu litwa sindu undu siaile kiwone kingi kithana cartel mbingi anwala mena ndobo isio mena uthosya kiwu mayenda nanga kietetwe ni water companies nika na mathosye cho wikata kwikithia kana cartel sisu hivyo maboko cartel sionde tikuna inaike mundu ketha tudize tikuna kindu titesi endo tuna information na tina data niyo mwambie wakila ni azeta ndo niyo mwambie wakila kindu ni twisi when it is wikata no sio tisi aiwe na wakama excellence utuko ya iditi kaita wa mundu anza to service maboko undu sia bana no tithia ndisi kila kithi akiende na ndia sendi isi ndi fanya na ni thia ndikengana tisi aiwe etha wikatel ya kuika kini kenda kike ni tinda ni songilele ngasi ambio kwa miyoti nundu cartel isi no silikite onokethia maybe kwa health mundu aliro withi kunikila o mawithi lolokokethia mitau siwa kiko sio yikumwa ikanaikanya wesilo bukila muthena na nduko ndo mukulia nundu ikoti yaku na ningi kindu kwa uwe dawa wikatel kabadhali wa seoba wa kuma Paul watu wa Saul watu ka Paul ndina thina naku lakini waende yako with the rigid na wa resist change will change you Ondo cartel isu ya wiki kininio nikenda ukaina kana serikali itio thukuma kibuni cha ye na kuweke ye kioski na wako lakini wala ninio change kila kiwandu ala mendini I can assure ni team we have trust with them na nini sema tete kila ondo tinena na wasiomu wala kwithi ati ajambitia isumbitie ile kwitia ati alio nini nitethia timu kuanza nesa Asante nenda tusioke baya kwa infrastructure banini isaki kana slums ni mwe ona serikali nane kwa sasa kukitana nasio na waisia mavoko tena imwe sibo mwina wala nyomwa wa kuikithia kana nitwethi wana twine wana slum thini wa mavoko municipality na pengine nitwethi wana miako yani growth ila yende na kwithwa boya andu iyo ndio tabia wasisia twina isaki kwi naisira wa Kicheko Jam City chao lakini kwisila serikali nene neno ya governor excellence governor wa Vinya ni wene kwi kindu kikya SNP project ila siagyo kuye mondo wa wande tuna kware pe bandu pe project ya mbeto tene UN na yaende ya yoselelo na group sisu kwisila unya wo munini main those slums ni maende na kwethuka ukethia ni maende na kwata nyumba undu maambie tene nyene lilikana sindu isu siambie tene ona tene excellence AMP mavoko twasi ambie tene na nundu anu maibao mbola kila mwe yukaibongili ile siaku wabika level ya ngili 60 ukethia nuto no move pu kathiba nyombengi kwa andu asu maende na ku encourage wa maende na kuipo ombola slowly makwato this affordable housing with the team na slums na change cha urban kituka na muthenomo akuli andila sia kwatie ila sitawata Singapore bala maambie maybe it took them 20 to 30 years nicho kitu ngwasa twenda to the people who are starting the journey who are transiting to where we want to be kwa uni ni sit with time we don't amina na slums tipo thok nondo no andu matwa with yet momite my late momite mavite to better infrastructures yes asante tukabaya ndeni wa ukui etwisi mavokoni besela ngali siumete kondu kwingi twina ila siumete Kajiado na ingi siumete Tanzania siisela bau siumete Makueni siumete Kitui bingine siisela bau na ni watu ya bwo mone monengeto ni wa traffic mwika tata municipality kwikithia kana be na order nondo twithi tunathina mono ndini wa sector ya ukui
with towards December obu katika January December December ni nini titan makena katika komana muno wasisia ipale si uko komania sio ndeta wa mulolongo tutu kwenda twithia tuya kama bus park tu decongest ilelo wasisia yuta wendete uta upao ka kunga mabambe wa kwanda ni 3Ds with ya matatu yetete confusion kwa we were thinking of tumakie bus park ya side yesu saidi ya sike wanza kila si ukuania pe order ya pala si ukuania si umala na formula yikonga mamalelo ethani mondo wa kuthia Nairobi with the ila hospital na bonde patwa batonga chao also another bus park the waziri ziringanga alitutuma hapo na wewe yani twatumwa hapo ni twasisi na twasurvey palati kwenda bus park si akilo kwa with the yaka twa kama bus park mako nisinga alisi ungamalelo nesesieta all these problems lakini yutu asunya lelo wewe sikuania nesa bantu si ubingu with order with also ni twatongia revenue bamwe na sio nisieka kutunga mihalelo nundu kila sio twaita ngalingalika kuunga mambe kethia pou taiya uyo ithia jump from wilika taumete na mulolongo kana ba interchange pena congestion bingi reason is why no balanga ali si kuania twikia order ya kana ngali kuania balaba ilite na pati mundu kwithia ungeme bandu etha no muskali na akenda kaunga membe kwosela ibaki bala ukonela nopo nundu pala wona ngali bingi sia zoom withia maybe be bundu sikwika utailite andu mathi makakuania bala bailite andu na momete kile kwa siangali bala siailite na kana withie na mola memetokayo na mwala maende to kunanga lingi twina free highways kundu kwina order na hizi ni twende twambo decongest ku tumeke to bus park then we move forward asanti na indi twetele kuona kiu ni kana withie bandu azu tuona hapo mainethi wanundu obisandu ithawe musio mavoko ninyo last point ya ses muno kithangathe kila kiuma masako mwikitha siata kana chonthe kila kiu betulaba ukilike you count ilobi kana kilike Kajiado nikibye sex yatethia ndo mama sako ya ni kisiawe muno nduka kengwe kana we kisiawe netha kisiawe na kiteta sia mama sako no revenue ni my access ni yiwa ukeso kwatikane maboko betete tena access buni okua that is a big improvement yende in the revenue ukakwatikana niwa manaka nesu ni maboko ndubitiangali yako when it comes to the access ndubituka onandu tobwa kwa uchu ni ngutaje kana isuyo it is taken care of then is the section tena thina kila ito no nena mondo waitangathi kitatwika moyo no kwithia yu maende na form no katele ngi ende no form kethia tuthangathi tumba nyo tutundu from no we kona ugatwika area ya itangathi tasio kemao ukona ayo okwachoka mukokethia kuni batwiki area ya itangathi ngwache when we thawi kukeka kulia yo ithiangathi isuma hapa no mundu aningwe mwana wa kwita kithangathi chupa uno tio mundu wikanisi omikanie yake kwa uwe mundu twenda tutungiani then bandu twekilana na andu astu tumete monde tutungiani itangathi mondo wisaidha niti season itangathi yibana nitu season yake na yibana tu season yake na yibana ti kwa muka kwacha ukamea ukona nya pala be kwitwa naku ino ni serikali ino ti nyumba ya mundu so that one will be taking care of that tuleana na chu to enforce properly the word here is to enforce watu wakae mahali inafaa kukua space hivi nundu nduko kila kwa choka asienye nye nundu kuimbesa ni ndani ambie biashara obala waswania isuiti itaonekana asanti masoko na ndo kutwa obaya mulolongo peka lelu ke witina ndiye seketa wata na withi ya biashara street niyo biashara street biashara ni mbingebo nundu withi ona mwe mabingite lelu mwika hata kuikithia kana bai mwene ndi una umbasindu yake soko lelu ni kudhola lelu katika toa cooperative kwambata ya izuda tesuyo then inayo na for your information mbata phase 3 peso kwa mukiloye kwa ni national and we are moving our people ni wangoloba na ni munene no the line time with that twitwa ndo maitubu na kana kukungi babe otiwa with ni twa kwata undu tutonga kusolve atikeke ya cabros na kukathea with the world bank money kwa uwa ameba mo then to see but undu to marry allocate to move with the idea lelo situ paibando na inge moni tinende no makeiba makasonga yu moka atwika thina wa atwika yawe yo makambi yo likilo kethia ni mabingo kethia na malelo paibetika kwa ni tubatie matie zia fulani lakini meanwhile long term plan will be reallocating people to where they are supposed to be. We will work with order and plans. And then ni lelo nondo na e-business people twaseta wa cooperative bank
wewe ngisu ni nene ni mbingwe musu ni investor munene wetete investment na yuko mwiki ya ngwambe see now we are killing slowly by slowly, we are killing serious investors to come in kwa you today tikilana na no last mateso we also investors na kana onamo tweka tuna athima and okay the politics nini sinende nenda nguku ni latian zone fulani nimekwata profit bingi mbe wa manaikanite kundu kwingi kwetha ningwa nini singwa no abantu fulani itikwata profit bingi na ni mutethu kiana kiola winanduka yake ate sindu siao siake nesa na kwetha winanduka na winanduka ya boutique eko kuzi wakayema mattress mpaka kuonza duka ikale duka sindu sitongia ni nduka ndeni kenda withi na parking seat wistik ite cabros ni sia ninga county revenue Tuona kumana kuona iwasi ya kuoko kwa sudi ya yulua cabros. Isu nungendile na nitu kwa tanduasu. No last matuningo space ya ndwala mekuwete uchumi. Edhe na ngali yako kakapa ngali na safe place haka wasindusi yake batena kupingi isu. Kwa huu onasio nundu ni kulio yingio na yolangu ikala assessment ya World Bank mangula siya. Yoani mate ya yulua cabros niki. Tithi ya tititi kilachu. Nundu mebikaba ni manu weni kutuninga kutufandi. Nundu tuwafandi wa i project tithi to the kilati kwenda. Kwa huu na ndu kote ya sindu yulua chao wa cabros. Lesi kitu ni kenda sininga parking. Na ke mwene nduka ulo kwenda kuwa kindu na kwithe na order. Etha no hardware. Kio sindu sia kwithe ni hardware ni nese komba sindu sio ndi yumala kule lotete ndawina ndukili na wewete mu. Asante. Ila twethe wana ndwasu muno metha mai tulam kanzo moti mwe tuona masembanite namo yo mwikata ta municipality kwikithia kana ni betha na kukwatia ni akusio katikati wa ene nthi na skali makanzo ni kana ukithia bai mundu monona kana no kubini wa kana mwana no bothuga ngautabia kana ndwasu yu ila nena endie ingine kweyange wanando ingine kweyange wanando na ndio twinenanya na mamulolongo onange manambia ninye ngwithia ni ngamieku mundu akaambia ni utabia pe mwana muwitha bambe wa supermarket inu yibayo lila ya twawa juice wambe pamutani maitu ya maisame idete madam tiko mabati ya mkuka na nitu usovia mkuka wicho ntikwe kianesa ti yati siaiti lakini mundu lo kweza kukoleja kikoba niti mkwata no sini mwene ndiwe yumia na mambia na kwa ninye nungamieke nani ikilanduka ni miekela mundu ethe na bini ya kwikieko ila bethe na public gwatanio na mwene ndi na itu sindu situ sina laisi ani utabia nundu ni mata sena sanga mea ni wenyu na ndike umaku ni kwithia ni municipal manager kwa uti kwatiani tisa ukikindu kindi chao ni kitu yuta ila wona hao issue ni ya ba flyover no ya yellow ngauta yandu asmetha mumito tawala no metha mumite na ku ona nangilo bimatete sindu sio no aingiti no si data tethio na timba kaji mama wako lakini nimekwenda kuko tuko kwanisi ona mundu atunya ikobizi yake kiambiwa tukakunganya lelo itia tu itia kiko na ndumia nata nimea mapi ajuka itia va kwania na wondi tiwapa ikobizi yu mete ba mupoko waki totweti atwa promote na ukiko witia watu mbia kwa mwene ndi wa mulolongo wonu kwenda kindu kitendesi na me ready kutu support 101% na business community ikuwete mbao na itu ina board inayo andumasi ya iwobu kwa nini senesa kikindu ki governor knows the right decision kwa samukaji wapu evukume mani kwenyu mwikando lemote asante air pollution ndi simo sete matambia meba nundu twina company tasia simiti la siva Athi River na wasio kisio kiu na ikithete kiweta kana kina air pollution muno mwikanta kuikithia kana population ila ya NND bau ni nzobeku company isu mwane na ninasio sio sema tambia ni kana withie ni sia olanga air pollution ona as we talk pe nundu dite waona uyaka company thani company ya simiti na chao pe ya public participation tila makitagwa make kwa approval na tina balua na kupange yo ba o yo juice ona ni yo niete iwe the community there ya leile na tulita serikali nundu ni let ona kutwika no company ona ito tekata talea twase tutiku ninga nundu anende nimekata ni malea kwa sindu isi on the with the environment and also the community kila onedha no kikwete mbesa lakini kikwete opportunity uliana nacho environmental officer no ndwa climate resilience pe kindu kita wa climate na twali ya kusebia idio ndeti kala na mawa matesi game umaba kwa it is the time we take care of our tuisubi ifie ene we say the other simiti we whether no environment we nekino ona kitimu engage timu eno wene no tumesi ona tumesimiti either no kilabu huko kapingwa ilabu kundwa katika tipa anbio siana tuina cases tabadesta siana osia school na no 18 we no while huko kwa bingwa katika kwa taasiana itiwa wana no siana situ twethe na security meeting twitiliana na sindu isu either ndo nimeolea
business yaku ni kulia ndo community ni kwete mathina pai aja na ito serikali tiyo support nundu andu ane maitu isawa ni nzio lakini tiyo support nacho Jocelyn miaka 5 yokite kana 10 yokite negwa wina bisa musio wa Mavoko municipality wenda municipality ili hata nye wendi wakwa umonthio ni kwithia undu nyeni wese ni nine ni travel it on thing biko Dubai ngathio nthio go sikwe ngaiyo China ngona arrangements yo ngono sindu sio nzio nye umonthio ngama kama Mavoko umonthio ngokiloneka miaka 10 au na miaka ya miaka 10 gavana evo nundu ethia evo wandu kwithia evo nundu no tuthukumite tan mama Mavoko na kana kesi yako ithitisi gavana wa Vinya na tiu ndu gitisi na isti siasa nundu no wono ni pewa ilu na tukesa kwithia tukaumila tukamuka pandu ngamuka niende tu ni twaite ngalika no ndembete na mao ngamukina ngethia bai pandu nyengukina kito ngavindu kungethia niendete no tuku no nithi ni mulikilwe nesa ngavindu kungethia ai ndisa kwithia kindu structure itaile miako ni misioni like ni nzioni mipakela ngina kila kindu chonde ki in order aine kuya ni kuya ngai na ndiase from my heart isine legacy twatia nene na ni twatia a good achievement nundu onasiana situ siuka upik pandu tamatie tamayena ina place where it matters nundu a developed country kwethia kundu paka ni totane sai kwethia malelo mathiwi kwethia kibu bingu ya tapu ni ndukona mundu kwite tungi umundi uko kila Mavoko kwethia bali bandu kona mundu kwite tungi kwa kila Mavoko kwethia bali bandu ibya kito kwa kila Mavoko nundu katika approval tena ise mundu waka kwa approval na hakia bande muti for get approval make sure you plant a tree pala kwikia sine policy tipi tukithia panda miti ona ithano plot ni ikia kamuti bandu kwa kila kethia twile Karen kanaruda to tiwo moyo niwo alafu neno ya mutaiga yitu asante kamera yaku ni wino tumani weba kwa investors menda uka Mavoko na kwa mwene nditu imino kililia ala menda uka Mavoko me athoche twende na kuserve the environment for you investors na kila mundu wonde ewe muthoche Mavoko twende na kumuserve cia conducive environment nduketele can be part of us ukawithia we katiwa itu alati usawo ya Mavoko nuna kwa tiende na mitunga breather ya Nairobi wisaidia niyo ya ete utheu wisaidia ndu need kuma airport uthi ukakomena ku Hilton we uko straight Mavoko nundu niko sio kwina security kwina kibu fresh water kwina sinzio kwa when we free cook we are the people who are growing the economy na needed to kwete no ideti na highway ile ya Namanga na ya Mombasa road the only municipality karibuni tuinaebu governor ukwenda ndo tuzobia ndo maitu ijana situ na kila kindu so nini isi Mavoko niti ubikabalati endete kwa bina wanga ina kwa bina wabiti ulati ikite Asante Jocelyn Zeki manager Mavoko municipality ino ndo auka na utwele sio thuko mela mwende sie na inde mubango ni musio na kila kibo ni kwetela tuone tuiya matunda su mautongo yusu atu ya structures isu mwasi mukwikia ini kana withie mwene nthi nake ni watetheka na indi museisia ni utungia mubano ndo akwithwa kwakwati na itu nthini wa kilungu cha muka twinake Jocelyn Zeki ulani wa manager wa Mavoko municipality na babo twikila ngithio amuka kiokoni cha umonthi nye nitawa Robert Mutuko ni kwendea usiaisia musio wa ilungu sito ila siatete tiwanesa inu ni Mutongoi TV uchandu mina wani kwisilia kwoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya nathi